عاشقی و دانایی خوب زمان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مثلفین دیمان و قادیمان هر اجتمان دیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا بينرن هجا ودلال ديسا أمهورنا وخلق كنوج خلقن برنامج ما يا بناوي زمان وجيان أم بهيفينا كهندما كخوش مرا درباسكن هون لسر بيف تي في مرنا يا كنالا يكيتيا قشتي يا روجنا بابان ونيفيسكار كرد يعني جي نيفيسكار وروجنا بابان كرد لسوريا إيرو مجارا ما ديسا هري قرنجا لسر رولا جني وكو ماموستا وكو دي وكو پردواگر لسر زاروکان و فرقرنا زاروکان لزمان دایکی امی دست بکه دا بخر هاتنا دجن می دلال بکن سیران دوران و گوهر مامو هون بخير هاتن جني مي دلال سپاس خوش ام بهیوینا کو ام خلقه که خوش به هفدورا درباس بکن و دیسا ام بخير هاتنا حبیبی داری خواه بکن یه لما تماشا دکن سیدان خان ام جتا دست بکن لجبري ام فرصة خبكن ام هناك لسر اجيا كورتجيانات باخذن سيران دوران جبات ناس وكالا قبان وكونافانا لباجاري جناميرجي لباطري كردستان سال 1950 وچارا دا جدايك بيا وخوندنا خويا سرتا لباجاري خواندية وبشترا او مالباتا خبري خدانا اسطنبولي ولور خوندنا بداوي كريا وبيا مامستيا زمالي فرنسي اسبجم هناك هو سيران خان يان بهر خان عينا دنگ جماعته هو دنگ ارتبا حتى دورا وبري هكر عزيزنا به الور اسطنبول سيران خان تبلي بارتيا سوسياليستا ديمقراطا كرد بيا وبيا انداما و اجبر ويك اجبر چالاكيه نوي يكو نافاني سياسي قالك جارا جاليه رجيما تركان وهاتيا بنجاف كرن بشترا مجبور بينا كو بري خبدن انقري الورجي كاري خد بردوام كريا اللي مخابن ديسا رجيم بلا خوا جيبا نكريا اجبر ويك جدب ولاد قرايا وبري خدايا السويدي الولات السويدي دمكي باش مايا ولور تبلي فدراسيون كردي بيا وكملايا جنين كرد بچند هوان را آوا كريا
پشتی چند سالان دیسا هوالن وی پارتیا و دخوازن کو اول ولاتو بگره اجبری بگه باکر کردستان لرجع آبای کردستان القامشلو دمک باش دمینا و برای خود ده ولات الور دیسا کار خوا یه چاندی و کایه وجایی و یه کنابانی دست پیدا که ولور کووارا کی شدکن سه وشانان جد وشینن سه هشماران جد وشینن بکردی و ترکی لی مخابن دیسا رجیم بلاخوا جه بناکه و چند هیوا و درباسی زندان دکه دما افت چده به او دیسا مجبور به کجده ولاد بقره و برای خود دی رجحلات کردستان و لورجی 4-5 سالا دمینه و رجحلات دیسا تی او مالباتا خوا او کچکا خوا تین دیسا برای خودن ولات سوید و شهنگا و نوتو سي حتى نها البيجم هشتي وهشتي بري خدي سويد ونها لويدي حتى نها دجي الدمات بقري سويد ديسا كاري خوا بردوام دكي وتبلي يكيتيا جن الكردستان لسويد دبي وشنوتو بينجي حتى هذا او سروكا يكيتيا جن الكرده وكاري ويجي كونفدراسيون دي جي بردوامه او اندامه كوميتا ريفبرا ديسا سيران خان تبخير هاتي توجهنك جواك الناس وكونافان سياسة مدار وكو ماموستيا زمان فرنسي وزمان كردي جيج دمكي دريش ده ماموستيا زمان ماموستاتيا جني وكو دايك وجن وكو ماموستا وكو پروردگار ده فيربين وپروردگرنا زاروك مدى دبيني چوا دكاري حسكرنا زمان مای کردیه دایی که و هست نتو پروری دوان زارو کا دا آباب که و ده ملت مای کرده تباهی سپاس نارین خان سپاس جبو وی فرصت دامه ام دور بیشتر بمن کاربن نرینی خواه دواره پارمه بکن استنی خازم تشتکی وقتی تمندان اسکنن از درست بکن الفدراسیونی دا سال 2005 وره از برم ایدی komitare ve birdeninin levek serok ihtiyacından berdevame. Fırsatı demaku muru penaber be anji le diaspora biji lüve deri brasti dve muru gringiye ki mızıntır bir de sen mesela zamanı zıkmaki jibeko gor lekoline gor zaman zanan dbejin ku eğer insanek eğer zamanı koyu zıkmaki baş bizanı karı ferbuna zamanın diji gelek jiru jehatibi karı gelek karu xabate koyu xondeji jehatibi او تیوی معنی که براستی زمان ناسنامه مرویه اگر زاروکه که چی قصد کاری به زمانی خواه یه زکما که باش بزنه کاری ناسنامه خواه بلندتر بکه ناسنامه خواه خودی درکه و کلتورا خواه چند خواه خودی درکه و البته او رول جی دکه و رولا هری مزن دکه و سرملی دای بابان و تایبتی جی دای کن جادی گور زمان زنان دبیجی کو زاروک وقتی دکوه زکی دیا خواه جویر و جپه و او دنگین اخفتن و دنگین üşeyen zarok jwe deri nas debe yani nas dike ve zamanı berve ezbarım nave veji zamanı zikmakiye از جیوه که ماموسته که یه زمان هم فرانسی من ماموسته کر هم جی زمان زکمکیل سویده چند سال مکر لور دبینم که براستی رولا دایکان گلک مزنه
جبو فێرکردنا زمانê taybetî li malê wextê mirov penaber be ez karim piranî wek ji ber ku Swêdê dijîm karim Swêdê mînak nişê bidem gelek dayîk hene ku xazin eger xazin zimanê Swêdî fêrî zimanê Swêdî bibin zarokên xwe bikartînin bi zarokan re Swêdî dipeyivin ew gelek xeletiyekê mezin e hem bu xwe zerer didin hem jî bû zarokê zerer didin divê li malê giranî bide ku bi zarokê xwe re bi zimanê xwe bipeyivî bi yeme elbet lehçên cuda cuda ne li herkes gor lehçê xwe qise bike diyalektê xwe qise bike ew zarokê ku zimanê xwe de jîr jêhatiye dipeyivê xwe dide famkirin xwe nas dike bi vê zimanê re ew zarok li kar û xebatê xwe xwendina xwe de serkeftî dibe mînakên wesa gelekî li civata Swêdê de û ez barim şansekê me mezin e ku em li Swêdê dijîn li Swêdê sîstema xwendina Swêdê yê perwerde sîstema wan da wek yasa heye ku zarok ji destpêkê heta ku unîversîte xilas bi mafê heye dersê zimanê zikmekî bixwîne berwêyekê û şansekê me yêdî jî hebû ku wextekî programa çûyî de xwişka Bonyê behs kir Bonyê Cigerhûn ew yek ji wan bû ku damezranê wê dibistanê biçûk yê zarokan bû ku yê Kurdî vekirin ew xwetên ku zarokên ku wê dibistanê xwendibûn bêşdarê wê derê bibûn hemû Kurdiyekî gelek xweşik zimanê xwe dipeyivin û îro li civata Swêdê de gelek serkeftî ne ew ê dide xuyakirin ku bi rastî rola ziman gelek mühim e dayîk divê li malê zarokê xwe re bi stranan re bi çêrûkan re bi henekan re zarokê xwe bide hecêkirin bide fêrkirin zarok wê çaxê pirtir serkeftî dibe pirtir xwe bi kurdatiya xwe serbilind dibe xwedî nasnama xwe derdikeve ez vir bisekirim ez barim min zêde dirêj nekir ne wisa دنگ بکن دنگش علیه حواله به کنترل به حد بگیرتن نه نه گله کی باش بی هر هبی پرسنتیجی هنه امیش ده بکن پرسیما بردوام سیران خان دیسا گوهر خان گوهر مامو دیسا ام بخیر هات ناته دکن گوهر مامو هلبستوان و جواک ناس و چالکوان و شیوکاره او د سال 1962 لارمنستان لباجار ایریوان جدایک بیه دبستان خو لباجار خو خوندیه او پشتره ل ایریوان تبلی زانینگه بیه ولور بش اندزیاریه ی ميكانيك و الکتریک خوندیه و پشتی خواندنه پشتی دبستانه 5 ساله کورسن لخشن درزیجی خواندیه و 3 ساله دبستانه روشنموانا جی دمایا و خواندیه چیزا رکتو ازارکتیا خدا او تبلی واره ویجا و چند هنری بیا جبرکو او دمالبات که هنری و روشنبیری ده مزن بیا باوی وی رزدار رشید باسو یک جوا دنگبیج و هنرمند مزنه یک خدمتا گلی خوا گلتی گریا نمازه درادوا ایریوانه ده و یک جوا کسی گلکی نافدار بی و هر دو برای ویجی گلک خدمت دواره هنر و چند کردی ده کرنه و دنگبیجیا کردی ده و کوم استران بیجی و سمایی جی الإيريفان والأرمنستان سرانسر أرمنستان تشكرنا ومامي وجليل باسوجي يكشوان نافدار الكرد دواري كاند وهنري ودنج بيجي ده
بله اجدت على او Thank you Can. Denge narin çok. ألمانيا كاري ورقري دكي بشار زمانان كردي ألماني وأرمني وأس بباورم روسي بلي روسي بلي او دبيجي هردم وافشان دروجي دربازي بين ابقلك جارب هفدورا اخبينا قدما جبري دا اللي نمازا افشان صالي بورين دا جبر فابويرين كوروش افاي كردستاني چيبين قلق مالبات لين كرد هاتنا دما اسور قران دكم اتنابرا واو المانا دا اسفرس قريكي و دبينم ازقلكي تيشن ازقلكي آليكاري باردكم ازبارا ودم دستينم حتى شمتي ازهول دم واسكاربم لسروا سفق بكم جوهر خان وكو مقوتي سيران خان ديسا امشترى بيجن تجي وكو جنك هلبستفان وچالقفان وتقلك بكاري شواكاري جي حزدكي شرولا جنا مايا كرد د فيركرنا زاروكا Thank you. Evet. Mukhavan internet gelip beraber. Evet. Hadi. Çene bu. Çene bu. Narin. جوهر خان برسامر هذا أري بله اسپیشه سلاوی خواب رئیس و سلاو میوان و تماشاوانه خاردتم و ایس وک بخواجی جنک کرد لخریبستانی دایک بومه و او پرورداری زمان ناو جواکا ما کردن ارمنستانی تایبتی منی بگوتا همی کردن مای سوویتی بره پر گرینگ بو لما ناو ما ترس هبو بیتر ناو ما زاروکا تنبو ناو ما زنی ما هبو او ترس کو امی بحالن و او گلک تشتکرن منی بگوتا دست بکری جیروکا فیلبون زمانا فیلبون رقاصا اوان تشتا ناو ما هسکرن چه دکر و روشنبیری ما تایبتی کارین ما زند کرن بو پرورداری زمان کردی مثلا سانی بو وکی بجم بزوره مددن زمان پرورداری نه او تشت کو مالباد دکر او تشت کو کرده ما دکرن ناو ما هسکرن چه دبو تایبتی رادیویا ایریوانه ازاروک بو من بكيف خاشي هيوي بومكو چيروكين دما چيروك گوتن راديو دست بيبه دبستان لباجار ايريوان تنبون گندا دا هبون بس باجار ايريوان تنبو و بو مالباتن كرد يه ايريوان زماد بو پرستن ازمان و پرستن كردبون ناخوا او راديو رولكا پرمزم لست راديو مرا سترانا دكود راديو مرا چیروکا دكود ام زاروک ما بحث کرنا چیروک زمان جی پرورده بر بحث کرنا ستران کربونا مجی ما چند ما و چه گلک خوش در باز دبو ججن ما به ججن ما او کربون جی ددان حس کرن گلک عادتین ما پشگیری خواهی کرنا کربون دکر لی روشنبیری ما تایباتی کار دکرن شواروکا چه دکرن بو زاروکا جی بو مزنا جی
ام بحواز دچون ود شواروکا لما ما دزانی تیاترو وها به رقص وها به ستران هبون او هسکرن چی دکر نومه و بو رولا پرورده زمان از بخوا وکجنکا کرد از دایکا کرد بینم زاروک پشلا دایک چی دبه او زاروک دست پیدگه روژا بوینا خواه کرد ببه بلورین دایکن ما بستران ما بچیروکن ما وان تشتا زاد ناف زاروک دکه روح زاروکا دبی زاروک هی سردست دایکا خواه کردبون هسکه ستران چیروک وان تشتا هلبت فاکتوریم بچوکن بس اوان فاکتورا ناف روح زاروک های دکه و کردبون و ام جنه کرد ام نویجن جواک جماگری دایه امن وکی دایک زمان دایک دتن او زکمکی تا دسپیکری زاروک زمان خافید با زمان زاروک او قاس جباف ناستینه چه قاس دایک دستینه گاوا دچه دبستان جی گله دایک تایبتی اسناکال اوروپا دوینم سیران خان راست کد گله دایک خوازن جزاروکی خواه زمان وان دولتا فیرمن بس او راستی شاشیه کی پر مزنه او زاروک زو درنگ دروا بخچه زاروک دبستانا دا فیرده به لی اگر مالبات دست بکه زمان ماین زمان کردی هدی جمالبات دورته و من بگوتا کردبون دست بده به زمان زمان ما نسنامه مایه اف زمانه که ما حتی ایرو وک کرد زندی خواهی کریا و اگر ام خواهی زمان خواه در نکهون اف شاشی که مزنه ام دکارن گل زمان فیر بند مثلا از جزاروک تی خواه 3 زمان بو مردا کردی بو در و ارمنکی بو دبستان زیده کرن روسی جی پشتی هنگی انگلیزی جی اساتم آلمانی جی بس مالبات تبجي شيرناي جدده او كردبون زمان ما شيرينه ومالباتي او كردبون بالزمان تبرست من بخشت واقعي هر دايكي ما زاروكي خوا جا هيد درگوشت بن بلورينا كردي بستران و تيروكين كردي ادابكي باش بدن جا ادابا دايگري دايا پروردیا زمان کردی من اوسا بودم گلک سپاس شترجی گلکی هون خوش دکن سیران خان دسپیک در براسی عملی بورنا خوش تماشا وانی خوا بخوازن مخابن اجده و انترنتا ما حقداوي خلاص بيا وما قلت هنا كيدي أبغي بك داون شمرة انترنتانو دالن مقابل قلت فارو جاج برسدما كورونا نكار ورن شو إجده أي ورن بدا شركة كبلش ديما مقابل خيايا جبر أبدرو جايا مدرباس بيا هندكي الدنما انترنت جمن لوازة مقابل جم بلكي سيران خارجي هناكي لوازبي المببورن سيران خان وقت سروكا يكيتيا جنر كردستان السويدي وعندما ريفبر فدراسيون كرديدا حتى شرا دهي وكارو خبات اجبر جناب كرد وزاروك كرد نمزد آلية الزمان ده هو كريا وحتى وكا إيروجي تهنا كشمرا السرفي تشتي أخوي باي هوا چند كورس سپاس سرحد دنگیت از برساخو دوباره بكم سيران خان من مفانكر سپاس دنگیت بداویده بله براستی او گلک گرینگه نه از وی علی دا بحثی یکتیا جنین کردستان السویدی و بحثی سترکتورا فدراسیونی بیجین از بارم او هر دو رخصتی ل اوروپای به دروی ولات میناکن
yekeminin giringin ve bu rexsinin Kurdan Hünzanın em nave me ihtiyacının Kurdistan'ı Suediye bes asıfa em ji federasyonun yani strukturame ji ve ki federasyoniye le me nave xone guharand me ve ki ihtiyacından berdevam kir. Endamın me her çarparça Kurdistan'ı o em giredaytı partiyen siyasi anji olinin serbuxane le struktura ye federasyonu ji vasaya aynı struktura me da endamê me wextê tên kar kevin nav kar û xebatê me prensîbeke me heye ku kar û xebatê me tinê bi zimanê Kurdî û Swêdî berdewam dibe. Endamê me wek min got ji her çarparçê Kurdistanê nav kar û xebatê de herkes bi diyalektî xwe qise dike. Ez hertim ez dibêjim întegrafona nav xwe da me hal kiriye nav Kurdan da. Mesela ez niha hem soranî karim bipeyvim hem kurmancî karim bipeyvim. Bes zazakî kêmasiye ji ber ku ew jî hevalên zaza zêde namedanîne yê heyên jî kurmancî dipeyvin. Lê em gelek hesasiyet an jî giringî nîşanê didin ku wextê em bihev rabin kes zimanek dî qise nake. An Swêdîye an Kurdî eger hev du fam nakin ve çayet karin bi Swêdî alîkar hev dibin. Lê kes o tiştek dî jî me gotiye ye kurmancî bipeyvî ye soranî bipeyvî ku her yekî hev du fêr bibin. Ve meselê me hal kiriye mesela hevalekê me heye endamê komîte kargerê Xelkê Süleymaniyê destpêkê de ji kurmancî qet fam nekir. Lê nehe gelek nivîsên me ji kurmancî vedigerine soranî. Wextê me projeyên me bu Kurdistanê hebû me li Kurdistanê hem Süleymaniyê hem Hevlêrê hem de Duhokê me semîneran û kursan amade kir. Pirsa diyalekt bû me qet nebû problem. Ji ber ku ew bingeh me ji rêxistina xwe de hilgirtibû. Ev kar û xebatekî bi rastî gelek giring e hem yekîtiya jinan hem federasyon vê çêkir. Ez barim mînakek dî zêde li welatên dî li Ewropayê tune bes federasyonan awa dikin federasyonên welatên dî de jî ez barim ew jî aynı strûktürê berdewam dikin. Ji derveyê vê em gelek kurs û perwerdeyên ziman amade dikin ji bo endamên xwe. Ser mesela ziman jî bi mamosteyên zimanê zikmakî bi wan re hevkariyekê baş em dikin. Gelek projeyên xwe em bi wan re me bi hev re kar kiriye. Hûn zanin ew zimanê zikmakî zarokên Kurd yê ku diçin dersên wan ew nêzîkê wan in. Wextê projekê me çêdibit, karekê me çêdibit em bi wan re kar dikin. Bu wan zarokan re em rojên guftugû, rojên münaqeşe amade dikin. Aynı wextê de yeme em her sal havîngeh çêdikin. Bu çil kesan day û xort. Bu van havîngehan da havînê hefteyek van havîngehanda hefteyek xort bi hevdûra bi zimanê xwe qise dikin dibin heval dayîk wesan û dayîk û xort bi hevdûra aynı wextê aynı zimanê Kurdî re kar û xebatê xwe, lêyîzên xwe, stranên xwe, govendê xwe bi hev re dikin. Yani ew kar û xebatê me gelek mînakek baş bûye bû rêxistinên dî yên biyaniyan li Swêdê. Ewane ji me mînak kilgirin aynı tiştî berdewam dikin. Wek dibêjin gelek popüler bûye ev karê me. Nêzîkî 25 sal zêdetir e em bêkarî bi vî awayî berdewam dikin. Her havîngehê xwe de em însanên ekspert zana davet dikin, gazî dikin. Tên ser hindek mabetên meselên civakî qise dikin. Elbet ew bi zimanê Swêdî ye. Bes piştî wê wextê em navxwe de dibin
de zamanı zikmaki em berdewam dikin. Şevên me yê taybetî, rojên taybetî Newroz, Bîranina Helepçe, Roja Ala Kurdî, Roja Leyla Qasim, ew rojên taybetî wextê em dikin, em piranî di zimanê zikmekî çêdikin. Ew ferq nake yê ku kurmancî tê, kurmancî dide, yê ku soranî tê, soranî dide. Tinê zehmetiyê ku em dikeşin nivîskî de hûn zanin em yê ku Kurdên Bakurê Kurdistanê em tîpên Arabî nizanin. Bez her çarparça Kurdistanê jî tîpên ewdî dizanin, Latînî dizanin. Ez barim ew zarokên ku em bêjin biçûkin bi me re bi diya xwe re tên bêşdarî kar û xebatê me dibin. Ew zarokanan li wir dibin heval, bi hevdûra zimanê zikmekî dipeyivin. Bi hevdûra stranan, fêrî stranan dibin, çêrokan dibin. Ez barim Yekîtiya Jinan jî, Federasyon jî wekî dibistaneke ji bo Kurdan li Swêdê. Sihir spas. Bênerên hêja pirsên wayê xweş hene baş miretên lê bes ez ji va çend pirsê xwe ez xilas bim ez ji mêvanê xwe yê hêja bikim piştre em ê werin li ser pirsê we bisekinin û em ê wa pirsên wayê girîng û xweş ji her du mêvanê xwe yê hêja bikin. Guhar Xan wekû me gotî tu ji Kurdên me yê Ermenistanê û wa zimanê te Kurdî pir xweş e û piş malbateke wekû me gotî malbateke rewşenbîr û hunerî û hezkiriyên zimanê Kurdî û netewa Kurdî ne. Hinekî eşkerema xwe teşmere li ser awayên ku Kurdên me yên Ermenistanê xwe fêrî zimanê Kurdî dikin û çawa dikarin xwe û zarokê xwe malbata xwe bi vî zimanî ve bi vê netewa me ve girêdayî bihêlin. û tikarî nav jî di hinekî ser dengibêj û hunermendê mezin Reşîdê Basu bavê te û bavê me yê jî helbet tikarî rola wî di malbatê de. Bilê. Gelek spasdarim min bigota berxwedê spasdarim ku dê û bavê min eqas Kurdperwar bûn û edeba wan e çi qas girîng. Ez carna zarokê xwe dibêjim xwendina bilind ya dê û bavê min nîbû bes edeba ew didan baştir bû. Mesela tu cara bi dengekî hêrs min nebîste tu mecbûrî Kurd bî yan ew qas tiştên baş çê dikirin bo me zaroka. Mesela mala bavê min dûrî mala kalkê min bû. Mala kalkê min dorawî malbatên Kurd hebûn. Erebî Şemo Remedî cînarê wî bûye, Hecê cindî nêzik bûye, Efoyê Esed, Susîka Simo û gelek cara mêvanê me dihatin ew dengbêj, nivîskar û bi bûrênerên xwe de rast negot mamê min koma reqas e ava kirbû Erêvanê cerê yekemîn sala şêstî. û bo wî koma Guhar Xan bigoya sema reqsa yani ya reqasê. Nana te got dengbêjî ew dengbêjnî bû. û mesela ewan reqasên wan e carna me jî dibirin kengê probê wan e hebûn me diçû. Van tişta hezkirin çê dikirin ev me. Kalkê minî remetî ez nimûnekê bêjim ew zarok nevî wî pir bûn. Ew nevî wî yê ku stran yê govan taybetî. Zêde zanbû tiştek diyar dikir. Em zarok bûn me fehm nedikir. Me bo wî xeletekî ji kalkê xwe bista me rû nişt stranên Kurdî hê zêde hemîn dibûn. û me xweş dat em diçûn mala kalkê xwe cînar dihatin. Mesela naka dawata jî çênabin ew stranên govan. Bes wê demê eger mêvan du malbat kêleka hebû strana digotin govan dikirtin. û her êvar
کلکی من جکم کو جیره وی بو جوالت هر ایوار کلکی ما سروالات گلی دکر از گلک دشم کو وان گوتنن کلکی من وان چیروکی وی منن ویسیا ایرو امچی مزنن هر تش سری مدنه مایا بس او جواک کو کلکی من چه دکر جیناری وی دهاتن زاروکی وانا دهاتن ایواره کلاوه مالا کلکی من کلاوه هبو کلاوه کردی هبو و همی ارده رود نشتن و همی هیویا وان چیروکا بون کلکی من دکوت باشه جینار دکوتن هس کرن چه دبو بو مزاروکا من پر دخواست زو هر جر هرن میوانه کلکی خاله ما اوان جواکا مخاشته هاد او ما کرد بونا خوا نوانا دید مربات دورا ما ارمنی بون و ارمنی جی اقاس ما هز ندکرن عجز بون هبو من دخواست بچه ناف کرده ما و اوان شوارو کن کو مربات چه دکر جیناری وانا کرجید توب دبون برخواش در باز دبو او ناف ما هز کرن چه دکر او ناف ما چه بجم مدخاز زیده بزن با سروالد لما قال که ما چرا مدوکوت کالوت نواسته هر شفت سروالات مگ گلی خد کرد مرد گفت قدا شیری وکه اگر اون نخوازد گدر کن اشی ورد ویشم دبستان واتن ام دبستانی ونه براستی مزنه ما دبستان ما بون مزنه ما او زنستی سروالات سرچنده کردی جوانام آمد بیست و سترانجی تایباتی باوی من تم سترانه دکود برای منی رحمتی جی برای من دندلوان او جی ایرو هنرمندکی نبودن که او جی از تم نف سترانه بو از تایب هر دو برای خواه حتی 10 سالی جی بد از رادزم من تایباتی توانت خواست لما اونا چیروک گلک چیروکی خوش مرا گرید کرد من درنا دایکا خراد گود نه تنایی کلاکم برای من بد هس کرن چه دکرن اوان البته تشتکی نگرینگه بس وان فاکتورا هس کرن چه دکرن و او شواروکن باجار ایروانه یه رقاصی یه استرانه نویسکارا هلبستن خواهد ملاد دان اسکرن او کردمه نبودن وانتشتا ما هف گرید ده وانتشتا ناف ما هس کرن چه دکر بو چنده کردی سازی مثلا خارنین کردی بود هر اگر میوان دهاتن تبیجی شرم بو خارنکی ملاتکی دن دایکا من بو میوانی ما بو تایباتی میوانی ما کرد بون و دایکا من تبیجی شرم بو خارنکی دن تبی خارنا کردی با وان گلک فاکتوری نساها هنه کو او کردبونا ما باش دا پرستن نو ما او راه ما دا هسکرن بو زمان چنده کردی هر تشتری تاریخ کردی جی و ام حوجه ولاتی بون و کارکی ما جی دترسا تایباتی کارکی ما اری باشه باوی ما جی بس تایباتی کارکی من دترسا ام بحالن امش کردبونا خوادور بون و تم شیراتی وی بون از گلا جراتشم خازیر که دیسا چند سال ساق با ایرو پیوی هشتخا من هر گوتن نوی هر شیرات جیروکی وی بنویسا بوان شیرات و جیروکا ما کردبونا خواه هسکر ما زمان خوادی درکد بس اجی چنده خواه و از ایرو لألمانیا دوینم از گلا جراتشم هون سالک 2 ساله هون هاتن آلمانیا هون ایده خواد دوری چنده کردی دگرن لی اگر واجه ما کردن سوویتن بری با وای چی بگره ما ولاجی ندیده بو بس ما هز دکر هر تشتی کردی و از گله جره نف مرباطن ما کرده کاریم نسا از تم ده چی مرباطن ما کرده و اگر از دوینم کردی نخوازن و
گازن خاصر کربونا خوا گلا جرز دبیم زاروکن گیج دویجن ام شرم دکن کو ام کردن از هچیف دمینم از دویجم چه جدا بون های نفته و مثلا چیناریتا ألمانيا قالت ملاتنا أو زاروك فهمناك وكي أم جملتك وك ألمانا وك شرمينينا شرم أو كو أم ولاتها ناباريزن دولتها أواناكن أي أو شرمة بس كردبون أخافتنا كردي و خوا نسكرن دا ناف ملات دولتن أفا بورجا مايا مثلا جالا جرا بجاري مدى بروجين باشنا تايباتي زاننگاهي بجاري مدى چي دبا و ألمان خوازن خارنين ما هلبستين ما جلين ما ناسبن زمان ما فهم جينا كن بس خوازن أخافتنا ما نزيك ناسبن و از پر کیف خواهش دوم اگر او تشتاکی کردی دویجن او هری باشه جره کسا چه بو مجنکه ما جروجاوا بو او اپراخ چکر بو بگوشت یه سوار بو و جنک هات گوت از هر سال تیم بو وی خارنه گوت از زنم وکی خارنا کرده یا از هر سال تیم بو وی خارنه از پر کیف خواهش بوم مقول أجر بوانتشتا ما هسكن دبي أم خوا كربونا خوا أم جوراكي بدن ناس كرن بو أو ما هسكن شكر إيرو زاننجين ألمانيا روش برو سال بسال زيادة دبن زاروكين كردي أفسر بلندائية وأبن زاروكا أجر دور دچن هبك اشتواقا ما أم دايكي كرد گنیمه گلت ملبات از دوینم نخوازن زاروکی وانا میوان هرن تف مثلا ملباتن کرد افکی ماسیکه کی مزنه دبی زاروک میوانداری دور نمینه زاروک ملبات کرداجی گلت هر اره ملبات ملاتن اوروپی جی ناسبن kultura wana jî fêr bin. Bes em xwe civaka xwe dûr neylin. Em zarokê xwe dûr digirin ji milet. Ji wê derecê jî dest pê dibe serbûna zarokê me ziman û çanda Kurdî. Em dê û bav. Dibe em xwedî derkevin zarokê xwe. Em nevêjin bira nevîne nizanbin کیماسیکه مزنه نف کرده ما اش کیماسیا خواه شرم دکن دبی کیماسیا خواه تو بدی راست کرن لی مالبات کرده ما از تایباتی نفکاری خواه دوینم نخواستن کس بسن با گله جره زاروک را لازمه آب خاطی مد بس مالبات اش همی دور دگره من پسیخولوژین آلمان بخواد دویجن زاروک نو مالبات مزنده به تنه کلاکا دیباف مزنده به اف ملت آلمان دویجه و ام کرجی خواه اش مالبات های خواه دور نگرن زاروک من نو جواکا کردی زمانی خواه دی درده ام تنه چر دیواری خواه ده اب زاروک کرد ناکن او زاروکا کرد گره نو کرداجی مزن به بو هسکه کردبونا خود اوه فکری منه گوهر خان براسیت خالم کلیکی گرنگوتن لسر رولا معلوماتی ده پرور کرنا زاروکا دا تگوت تو خبرای خواه هونش باوی خواه شبابیری خواه شبیرکا خواه دردوری خواه هون فيري زماني كردي بي نتني زماني كردي هون فيري أن حسكرنا زماني كردي بلدي ودا دراماني ودا هستي ودا هاتن شاندن أفجي بانجا كي مايا إيش قل مايا كرد حميارة أمنا بيجن زماني دي فيري زماني دي بلا هون فيري حمي زماني
جیهانی ببن اف تشتکی گلکی باشه و دولمن سرکفتن نجی بله بانگا ماکو بر زمانی را و زمانه را ام زاروک خواه فیری زمانی کردی جی بکن و گلک باش بی سیران خان تو جمیزه درباسی پارتی کردی بی تو حتى وكان هاجي عندما سركي تيدا وجبر بكاريجي وكو ما ديار كري دسبيكي دا تبنشاو بي تكتي زندانا دا وجبر صدما في تعدادي التهاتي كرن هر چار پارچه كردستاني غراي والسويد والدبرن بجي لها دما ام جدا بپرسن ام بيجن سياسيين ما كونباني ما يكرد دكارن حتى تشرا دهي باندورا خوا الجل ما يكرد بكن وحتى تشرا دهي وتشاستي دكارن زمان ما كلتور ما چاندا ما جي وندابينه بباريزه وقتی خوشکا گوهر کسکر گلک تشتان اینا بیرامن جبراستی براستی او پرسین گلک گرینگه مرو شوکی دا مکاره همیه قصه بکره بپیوه همه هستیم خوابین زمان براستی درد کلی موی علی دا گلک گرانه از تنید خازم بری در باسی پرساته بم تنید خازم تشتکی میناک نشانی بدم جیان اخواه وکی خوشکا گوهر گوتی من از وقتی مازن نبوم من لی İstanbul'e siyaset kirim vaqti ketin nav kar u xabati u xandakar bum nav siyaseti Kurd buna min gelek bihiz bu bes min zmani Kurdî nezanî min fam dikir bes nikar bum baxibin bi vê zimanê dagekeran re me siyasetê xwe berdewam dikir li wextê sala 85 hatim Swêdê min nikar bûm Kurdî baxibim من وقتی دیدم جواتی که کردی بپیدیم gelek درخواستم حتی یک هواج مرا گوتی که گو سیران حتی تو فیری کردی نبود از بطرق سنکم او چو gelek چو زورامن من بخود که پروبلمی که من گوتم از کتیم ری جبو پراسنا مافی کرد و آزادیا کردستان لی از زمان خوباش نزانم bu من yani şermeki mazın bu burası. O sali da 85 da me komelajinin Demokratik Kurdistan'ı avakir. Vakti medda mazran civina yekemin de min Türkiye aftına hobi Türkiye kir. Bes sala di 86 min bu Kurdi afet. Hamı acımayman şok bu. Gotuna varsa vakır bu. بس من شخوره کیر وظیفه یعنی برپرسیاریه دوی از زمانی خبزارم اما yani her Kurd pervere ki berpırsiyariye ki mazine ku dve zamanı bu zamanı kabul Brasti Kurd bi Kurdra dve bi Kurdi beyli li muhabın ez tiştek diminak bir mesela keçamın وک مینا کچامن من پیرا کردی آخر به کردی مازن بود دما از پیرا کردی پیویم مهندک تشتام از ترکی د فکرم کردی د پیویم خلط ده او کردی د فکر کردی د آخره و جه خلطی هم پیدا دکر وقتی که روزه که وک مینا من گوته و جیان زو عجله بکه امی ترم بروینن من ترکی فکریم Ama Kenya goti mama tu teroristi mugutma goti te got ez eme tren bravinin go ez çi vereceğim goti muru na beje tren bravi murut beje em nagehen yani farkı kime gelip mazın bu vi alida ve cennaber ama Kurdim Bakur brasti vi alida em gelek zayıfın زي ما ام قالك نظام چما حزب التركي دي كان اري
لوی دری ام نکارن زمان خود پیون بندستن تعده هیه همه تش تمام قبول دکن لیل اوروپای پلیسین ترکان اسکری ترکان پایمننه yani divê em ji vê pişek şerm bikin em hindî ji destê me bê Kurd bi Kurdira Kurdî bipeyve heta ku mecbûr nebî lê mixabin li yekitiya jinan da vê tiştî me gelek münaqeşet kirin heta wa Sambûyê ku mesela em bêjin eger hindek Tirkî bipeyvin bizanin ku ez têm yani dibêjin seneken seyran tê yani براستی مرو ببه جندرمه سوید yani زمانه دوید تو هرتن بیجی کو قصه نکن کردی قصه بکن وایه از نواستم حتی روزی که جمعه گوتن که جادی از دیج درکتن من گوتم خوپشاندن که دا ام خوپشاندن دکم برنبری حکومت ترکیه دستورمه de bandrol heye dijî hükümete Türkiye lê ku bandrol girtine Tirkî qise dikin. Ez jî dijî derketim min gotî Swêdî derbas dibin dibînin qey belkî dibêjin avana Tirkin. Çima hûn Tirkî qise dikin? Gotin ya tu gelek nijadperest bûyî. Min gotim ez nijadperest. Heta ku hûn Kurdî qise nekin ez bi we re nameşim. Yani divê hûn piçek kar û xebatê xwe de durust bibe. Em sen mesela Kurdîtî kar dikin divê em zimanê xwe bipeyivin. Hani ew mesela problemê me kişiyekê me mezin nav rêxistin û partiyên me taybetî yê Bakur kurdên Bakur de heye ku em vê tiştî xwe me silah kiriye dibêjin ku وقتی وی رخنه دیگه دبیجی چما کردی قصه em Kurdî fêrî nebûn hikûmeta Swêdê nehêj em bindest bûn dagirker hebû lê Swêdê çima Swêdê hani ew bû min ez wê sebebê qet qebûl nakim berbiçav nagirim ji vê ku ev sebeb li vir nemaye li diaspora nemaye divê em wê derbas bibin divê em bi rastî bi dilsozî bi kurdperwerî xwedî zimanê xwe derkevin ew berpirsyarî dikeve ser milê partiyên siyasî ser rêxistinên demokratîk divê bibin şertê xwe yê yêkemîn nav kar û xebatê xwe de tinê zimanê Kurdî kîja diyalek bibe ferq nake bez divê ew giranî bibe civînên xwe de kombûnên xwe de konferansê xwe de divê zimanê Kurdî be ez vekî serokektiya jinan hatim Almanyayê bu konferansekî diaspora em jin du sê kes bûn lê mixabin ew siyasetmelerên me zanayên me mezinên me hemû kî derdket axiftina xwe bi Tirkî kirin wextê dor hate min ez jî rabûm jin jî tunebû civatê de min jî gotê silav civata mêran hemû ew bûn şok bûn û min got xuya ye hûn hatine vê derê ser pirsa diaspora Kurdî bipeyvin bi zimanê Tirkî ez ji vê fehm nakim ew çi yani du bilmoral e elbet ev e bû münaqeşe lê yani wê derê min ji xwe re berpirsyarî dît ku ez li wir bêjim bînim ziman ew kêmasiyek e ew xeletiyek e divê bervê dibêjim ya divê mirov bibe polîsê ziman e min xwe re vê wezîfe kiriye salan e vê berpirsyarê kiriye hinek caran karin ji min re bêjin ku wela Kurdiya te jî xelet e Kurdiya min xelet e lê ez bi vê Kurdî re Kurdî dipeyvim eger xelet bijî wekî Kurdên Anatolyayê Kurdên Konyayê Kurdên Maraşê Kurdiya wan Kurdiyekî taybetî ye bez bi niyeta Kurdî wê Kurdî re daxilin wextê tercüman dixwazin Tirkî naxwazin yê ku Kurdê Bakur dixwazin ku wê Kurdiya wan fam bike ez bi wan bi rastî serbilind im wan teqdîr dikim bervê
از وارم کار و خباتین خود یعنی پارتیین می سیاسی و رخصتنی جواکی او وظیفه خود که سر ملیوان و به tam به جه ناینه yani dve ciddi servis etinin او mesele bu bikin prensibeki pırseki ku edi ser zaman bisekin siyasete xo bi zamanı kurdi bike tiştek dijeye bes lekolnerden gelek lekolner ve seminerden ser zamanı kurdi gotun ku em sinyal deden ku zamanı diyalektik kurmancı ber bi mirin edici jibo ku got li malan li siyasetan de kurmancı nayaxıftı. Brasти Bakurê Kurdistanê de brastî taybetî mintika Amedê wandan de yani Kurdî zêde nayaxiftin. Tu diçî Amedê herkes xort û zarokan ve di wana Kurdî fam nakin. Ev kêmasiyene hemû berpirsyarî dikeve ser milê daybab û partiyên siyasî û rêxistinên civakî. Avanı divê van karane brastî van berpirsyariyên xwe bizanin kar bikin. Ziman çi qas pêşva biçi Kurdîtî nasname Kurdperwerî jî de pêşva biçi. Wekte gotî mirov zimanê xwe fêr dibe Kurdîtiya mirov xort dibe. Li Bakurê Kurdistanê çima Kurdperwerî zayıf dibe ji ber ku ziman zayıf dibe. Ew rexne ez karim van salên dawî de Kurdên me yê Rojava me rexne dikirin yê Bakur digotin hîn gelek Tirkî dipeyvin. Ez van salên dawî de em dibînin ew jî Erebî gelek dipeyvin. Yani wan êzin bi rexne kiriye wana bes birastî yê herî ku dê teqdîr û bilindiyê Kurdên Rojhilat zarokên wan eger bala we kêşa be zarokê wan bi hevdûra Kurdî dipeyvin mesela zimanê Swêdî napeyvin wextê bi hevdûra bin. Li yê me yê Bakur bi hevdûra zimanê Swêdî dipeyvin Kurdî napeyvin. Eger bala we kêşa be. Nizamin belki min gelek dirêj kir. Na te gelekî xweş kir birasî tu jî xalên gelek giring gotin li Seyhan Xan yani tiştekî gelekî giring te got heta ji berî heştî û pêncî jî te nekarî te nezanî tu Kurdî biaxivî heta ku hevalê te jêrtere gotin kirme ma te neaxivî te axivî yani niha mil temenê te nêrî û heştî û pêncî nêrî tu piştî sih salî te xwe fêrî zimanê Kurdî kiriye. Ev çima te dême dibêjî ku mirov dema bibe xwe fêr û zimanê xwe bike temen ti cara nabe pirsgirêk bi navbera wî û fêrkirina ziman de. Ji ber vê yekê dîsa em dibêjin miletê xwe Kurd çi kes şewe kî ji we werê çi zimana biaxivê bila biaxivê xwezî em Kurd li hemî hêlin cîhanê em hemî zimana biaxivin em êş û janê xwe em xweşî û nexweşiyê xwe bi zimanê xwe bi hestê xwe bigihînin gelî cîhanê lê tenê em dibêjin xwezî em fêrî zimanê xwe jî bibin. Dîsalê em bijin bînenê me hêja hol me temaşe dikin em gelekî kêfxweşin û pirsê we jî em li ser bisekinin lê ez ê niha tenê pirsekî me dawî maye ez ê guhar xan bikim piştre vê ca va pirsê we li cem nivîsîne em ê pirsa ji her du mêvanê xwe bikin. Guhar xan belê tisavî wekû me gotî em ji sala til Almanya dijî û em de ziyar bî lê vê de te mixabin te nekarî tu bi karê xwe bawernameya xwe kar bikî ji ber vê yekê tu wergerivanê tu tercemanî wek hûn dibêjin bi çar zimana Kurdî, Rûsî, Almanî û Ermenî. Em dikarin bis vê pirsê ji te bikin heta çira dihê te kariye wekû wergevan wekû ku gelek pêwendiyê te gelê Alman re hene heta çira dihê te kariye ku tu zimanê me yê Kurdî kultur û folklor û çanda me yê Kurdî wa bidî nasîn û te kariye tu hinek Alman jî fêrî zimanê Kurdî bikî.
من بخوان نه بری چند سال هی رامتی نمر سعید گبری جی ساخ بو او بجاری من دما بری کمالی ما کردی یک بو و براستی توقعی باش بو و سالک میوانی ما آلمان گلک بود من بخواهی گازی کرمندی خواه یه پارزگاه بود و گلک ما مستعد هجایی بجاری ما تاکتو گلک میوانی ما آلمان هبود و اوانا دورا ماسی مرونشت بود و رحمتی سعید گباری جی جمع بود و یکی آلمان گود ای هرخان اسا خفتنا تا تاوید بیم پر مخواشته و سعید گباری گود اگر تو زوزو بی تفیرجی بی زمانه کردی و او جن آلمان گود بس جوا گریده یا که ام فیر بن زمانه و دبی هون ما بر بخوا بینم وک اف ججنا نوروز بو باورم گود دبی هون گازی ما بکن براستی ما خواشته ام ناس نینن زمانه کردی بس ام گودار دکن براستی زمانه که پر خوشه و سعید گباری گود اگر اقوستا خواشته دبستانا کردی آواکن بجاری مده بو نتنی بو زاروکن کردی استاجی بو آلمانا یکو زمانه کردی خوازن اسف چه مگلی دکم کو دبی ام بخوا بدن هست کرد بو زمانه ما فیر بن ام بخوا وانا بید بما بینن اری ناف کرده ما اس گلا جرا رخنه دکم کرده ما دبیجن جوانا کردی خوشه ام دبی بپارزن او جمان جوانا کردی از دبیجم کی جوانا کردی دبی کرد اردرونه از دبیجم بس کردستان اردرون işte لما روشتا خراب بویه تو نکاری آلمان اکرا بیجی واری مالا من ام اردرون نان بخون ام نه جوانا کردیه اف جوانا او کرده یه روشای خراب بویه نو ما بونه اریستوکرات ما وک مالبات بدرخان بویه و گلک نتنه مالبات بدرخان باش دویجم شرم ملاتين مثلا يا من ملات آلمان ام بیجن کرد جیانا کرد اوه منه پر بخواستم مالباتین ما کرده ماقولتیا کردی بدن ناس کرن نکو مثلا ام جرا کی چون تف پولیس بو و ارگانیزاسیون یکو تف گنجا کرده کناری خوانزنه یوکندم ام چون مالباتا کی و اسابو گرمه دمه کی دیریج رونه باشه امروندشتن خارن دانی normal خارن نخون بس او جنه آلمان گوت اسپرچیمه وارم بخون با وارم خارنی و کردی خاشن امرونشتن و او کبانیا مالی نه چطور نکیر تشتکی دانانی بو خارن دانی بو گود ام کردی ام هتش ناتور از جنبه اسپر acıyımam مشرم کرجی مگود بسری خوش کم چنا به و آلمان نجنا کرده گود دبی او بزن به کرچند چادرجی من زانی چه بکم لما زنم پاشه او آلمان ویسر ما بکنه است خازم کرده مرا بیجم از نکنم سروان مالباتا از زنم روشا ملت من لولات باش نبویه مثلا کرده ما ارمنستان چه بیجم وانتشتات نبو نف ما مقولی هبو نف جواکا ما بس نکا اف نزیکی 20 سال از لالمانیا دیجیم اس ملت خواه نزیک ناستکم از جرنا دیشم که کرده من دویجه اف جانا کردیه او نه جانا کردیه او بندست جانا بندستیا کردیه ام هاتن اوروبا ام دخوازن اف ملتین اوروبی ما هسکن ام خواه مقولی بگرن بو اوان ملت ما بچاوک باش بنیرن ام نویجن اف جانا کردی او نه جانا کردیه
ئەو ژیانە بندەستی بوویە و ئەم هاتنە ئەوروپا تایبەتی وڵاتی دوێژم کێماسیکێکی مەزنە مەڵباتێ مە کوردادا زارۆکی خۆ ناهێلن تەف ملەتێن ئەوروپی پرانی تەوەرا بە تەف تورکا ئەف کێماسیکی مەزنە تەن زارۆکی خۆ ناف وان داگرکەرە تشتێکی باش te nekarî bidî fêrkirin. Ewropa şanseke zarokê te serketî bin. Bes ew jiyana bindestî tu bêjî ya Kurdî ye, ew ne ya Kurdî ye. Destê Kurd min nekete ew jiyana xweşik, ew jiyana maqûl. û îro em bêjin ew jiyana Kurdî ye na, ew jiyana bindestî ye. Em dixwazin miletên Ewropî zimanê me jî fêr bin, me hez kin. Dibe em jî xwe serkeftinê bigirin. Çawa min hêşka got, ew Alman guder kir got pir xweş e ez dixwazim em bi xwe bidin hezkirin. Em nikarin bêjin werê me hezke, werê piştgiriya me bigire. Ew salên ewlîn berî 15 sal bû. Min ev Almana nikarî ser zarokê me, ser Kurdê me zêde xeftin çêkire. Lema wî demê zarok pir kêm bûn yê ku xwe xwendina bilind didin. Îro şikir mala Xwedê. Zanîngehê Ewropa sal bi sal zêde dibin zarokê me. Ev naveke ser Kurdbûna me. Dibe ew malbat taybetî dayîk zarokê xwe nav edeba wî ew zarok dibe femkekî mecbûr xwendina xwe berdewam bike heta esteka baş here. Lema em li derve xwe didin naskirin, xwe didin hizkirin bo piştgiriya miletê me welat jî çêbe. Em tenê nebêjin Kurdbûn, ew Kurdbûn gere hêdî be bi esteka baş here. Ev potensiyalên me diasporê gelekin, bes kar nakin bo serkeftina miletê me. Em dibêjin ziman, bes kêmasî ne tenê asîmîlakirina ziman e. Ez diçim malbata gela care se ecev dimnim jinê me Kurda hirmetin e wî malbatî. Eger em dibêjin civakekî baş, civak dest pê dibe ji malbat, civak dest pê dibe ji dayîk, eger ew dayîk rihê wî, jiyana wî hêsab e, wê edeb jî baş bide. Eger jinekî bextreş be, bawerim dema wî jî nabe û gere bi hewas be. Min ê pir bixwestem mêrê me Kurd hevekî zêde hezkirin û hirmet bidin dayîka Kurd. Bo ew dayîka Kurd nav hezkirin zarokê baş, mezin ke edeba baş bide. Min ê ev daxwaz her mêrê Kurd re bigote bo eger dixwazin civatekî baş hezkin jinê xwe, hirmet bidin jinê xwe, bo ew jin jî ew perwerdariya ziman jî wê bide, gelek tiş wê bibe. Nav hezkirin zarokên baş mezin dibin. Hêvîdarim mêrên me Kurd guder dikin û hevekî xwe bigûrin. Lema ev gelek tiş edetê me vegirê de ew şeşîn mêr û jin e. Dibe em hevekî edetê xwe jî bigûrin û ew rabûn rûnişûna malbat e. Em Kurdbûn bes em bêjin edetê me mêr û saye, jin û saye. Erê em Kurdbûn biparêzin, jin dibe naziktiya xwe xweke, bes ew jin gere nav hezkirin û rêzdarî bijî bo ew malbat jî malbatekî sax û silamet û zarok jî nav edeba baş bibin. Rast Guhar Xan û li ser vê gotina te gotî ya li ser Alman birastî dema keçika miniya mezin zaroka wê zikê de bî keçik bî got lê de got dema keça te çêbê destpêkê de wê fêrî zimanê Kurdî bike ji ber ku hûn Kurd in got ji ber paşa rojê de vêca ev keçik wê fêrî zimanê dema bikeve gulîstana zaroka de, dema bikeve dibistanê de wê fêrî bibe
كتكام نزلاني خو هالبت أمي ولي بكنج بر أمجي سر حسكرنا زمان مزن بيدا نها كتكاوي 4 سالونيفا ودما شو جولستان أزارو كبار نتزاني بألماني بآخذه ما مستوي باكر دياوي بابي بو أفزارك كمينك وهاتي جولستان ما ونزاني بألماني بآخذه شما هو ولي كريا بمعنى أم كردن وبلا دستك فيري زماني كردي ده بجد ما تفكري مالي جانا أم حركة برد كان أم بجن شانيا نالي شانيا أم ألماني برد آخذن بجنا نا ألماني نا ألماني كردي كنداغار البريستانا ساروكا ألماني بجاءت كردن وكردستان هذا نزاني بآخذه بجي ما كان كردستان بجي دورا يا كردستان دورا ما بستعمل يعني زاني كو أفضل لولاتي ويا زاني كردستان دورة ولاتي ويا هي بس هالبت دما مازن بي أفتشتي بير مازن بن وأسبه فيما كو أفزارو كما يعني سرفتشتي فير ببن بهردم ورده ببن والصبا نو بهرتن أسهل دميش كشكاخوا وزلامي أبجب خزي زاروكي ودي زاروكي وهنا خزي زاروكي ويجوار ديري أبجب خزي زاروكي وسرفي أستي من شقاوي باجبي نها أم برسي من بداوي بي نها هردو ميواني ما خانمي هجا أمل برسي ميواني تمشاباني خواه بگرن و أم سپاسيا حميات كن نمازا هوانا مايا هجا ومان خان براسي ومان خان قلق فرق كرنا ببيجيس ريزدار سيران خان أم توا دكارن دیاسپورا زمان کردی د عالی زانستی و فلسفی دا پیش بخن و بهز بکن سران خان افرشتریا باز جبو لمن راستی از حیران لمنم گله جهان بله گله راستی خورتن ما yani prani gelek jirji hatine hevidarım همه جوه میناک بگیرم کرد پرورک هیجا و کارکی گلک هیجا دیگه باوریامم او mesele وکمه پیوین her دوجی gelek جران داجی مگود mesela zamanı Kurdi hezkirin و hezkirin به felsefi peşveçun giredayı همه برپرسیاری همه شخصانه هر شخص هر کردک دوی برپرسیاری خود بزانه کوش خوره بیریار بده بیجو کو پیشتی نه ازی به کردان را به کردی بپیوم ازی گرانی بدم زمانی خود لی برپرسیاری دیکه و سر ملی ریخستنین جواکی دیکه و سر ملی وکمنگوتی ملی پارتیین سیاسی هزین سیاسی و سرملی دای باوان و رخصنین جواکی داد دوی مروکاری گلک کارو خواتین هجاب که سر زمان کورسین هجاب که گلک انسانین مهنه زمان زانین مهنه مروکاری جوان پیدا بکه ماموستین زمان زکما که هنه مروکاری بوانا کورس که و تایبتی جی مرور دوی ری بده گرانی بده وان کارو خواتن دا بیشتر بونا خورتن و جنان یکو نو هاتنه نزانن بس مرور بدوان امکانان حاضر بکه خورت وقتی تین فری زمان دبن و هف دورا دبن هوال دوست هوال زمان خود پرتر به هف دورا دپیون پیشتا دبن gelek Türkçen hecahane bu Kurdi nivîskarên me helbestvanên me gelek hecahane ji Türkçen man ji berhemên man feyda bikin baveriya min îsal divê em Kurd biryareke bidin bêjin ku 2021 bibe sala ziman sala zimanê Kurdî em divê ser vê xebat bikin vekî kampanyekê bikin ku herkes bikarbe zimanê Kurdî bipeyve ji bo wê xebat bike ez barim rêyek dî taybetî tune yani ew ye divê Kurdek siyaset bizaniye aliye dîjî tiştek dîjî ez karim bêjim mesela îro Kurdistana heremê Kurdistanê heye Kurdistana ser xew derê
hükümeta heremi medya evanda ve medya evanda gerektiren her diyalektin Kurdi yani bu Kurdi bu Kurmancı bu Sorani Sayvan bu sekinin programın koda girani biden ve mesele sosyal medyayı da ve girani biden işte ku ez karim bejim Bakurê Kurdistanê şu revş gelek xirabe li wir berpirsiyarî dikevin nav partiyên siyasî heta niha xirab bû cihên ku ez vesal Cilemêrgê me wextê van salên çend salên dawî çûm Cilemêrgê yani Cilemêrgê li Zozanan da mümkün nebû ku mirû gudarî Tirkî bike. Li vê carê wextê ez çûm Kurdî nebû. Hani ez giriyam rastî rewş wesan xirab bibû. Awa jî elbet em hemû zanin sebebê çi ye gelek xeletiyên partiyan hinek rêxistiyên siyasî vê tiştê kirin bi zanetî hat kirin awa polîtîkayekê ku ji bo kurditiyê zayıf bikin zimanê Kurdî zayıf bikin em divê alîkar nebin ji bo vê tiştê bilakis divê em di ji vê tiştê derkevin em kurditiya xwe zimanê xwe xwedî derkevin û diaspora jiyana Avrupayê jiyana diaspora bû me firsetekî mezin e îmkanên vê derê em kar bînin ku karibin tesîr wan jî bikin tesîr welat jî bikin. بله سپاس سیران خان اپرز جی ادبجم عینان بهتر اشترایا بینره می رزدار رضوان احمد بجی برزگری که لجم مایا کو ام بدرنگی لزمان خو بنا خودی درکتنا اجبر کوت سیران خان تگو از درنگی فیری زمان بله خودی ترسف دابا بله بس او نه تنی پرسمن بو پرسا سیران بو او پرسا کردن باکور و کردن ازمونا خو بجتید قبالی تا ازمونا خو گو و مجی اجل سر ازمونا تا آخوین فکرنا زمان دا مدوی وقت نمونا درنگی ام یدر کبن باشا ان نباشا بله البته ام درنگ من بس چقدر درنگ بمجی وقتی مرو فرق بکه مرو پاش بکه شی خودی در که او جی باشه لوی در وقتی از درنگ ما بوم من وی پناه حسابم کو از درنگ مامه çünkü devrodoramın hamı aynı bun farkı ki mezideti ne bu ya li vakti derketim derveyi valat ditim ku Kurdi de peyve murukar feri Kurdi bebe mun bu hakemasili cennaha ve de misali 85 bu anaha yani baştır eji murukar Kurdistan'ı karı malafada Kurdi bahı yemin kemasiya dayba vemin bu belki o kemansiya ve parti ko ve civake ko estedabım yeme bu leve deri ev problem ne levir keşetine le valatçi eğer muru bu xazı muru karış para bir ke prensip malafada bu zamanı ko bu peyve zaten bu peyve em direkt behsiyan bes jadi zede direkt ne bu بله بلکه راست ام درنگ بلکه لیدر کتنا بس بلکه امر ری کو پیکا ج نفشنی خوی نور زارو که خارج نوی خورا شکچ خورت می بیرا امشوارا بلکه کاربن ری وکن دا حسانی کاربن فیری زمان و چنده مببن او درسه که پوزیتیف داریم بله بله دیسا امیل هوالا خویا رزدار ومان خان بگرن گوهر خان بجا افرش و هر دو کاره بلانها امیل برای خبدن تا ومان خان دبیجی ایرو هنگ جن الکرد هنه دبیجن دولت جبوما نا پیتویا و کردستان کسر بخدا ما فی جنان ناین پرستن اره اگر ما فی جنان د کردستان کسر بخدا ناین پرستن
اره اف مافن هنه دبن زوردستی و سیستمن داگر کرده ده بهنا پاراستن پرسکه پر باش بو گورا دلی من بو لما اف برز گریک از گلا جرا نفسی مینارین ما کرده دبیشم گلا جرا جنه ما گازنه خادکن کو ما فی وانات نب مالبات نب جواک او کردی بس منه بگوتا برا او ماف جخواب پرسم او ماف جن بخوا مالباتا خوادا چی دکه مثلا زواجامه تایبتی اسناویجن بو خامی ایرو شکر هنه مالباتن سرکفتی گورا دل زاروکا چی دکن بس پرانی املات ما هیجی نگورا زاروکا او زواج که چی دکه داییکا کرد که مافداد نه نو مالبات داییکا کرد خاصی تایبتی خاصی ام دویجن جن مافینی نه اس جنم من استواجم سرخا بس بو خاميك اگر اس جنك كرد ما في من نابويه والزاروكي خو مازن دكم ادب نبوي ادبي دكم وك حتى يرو زاروكا كورينچه دبه دايكا كرد شادبه دايكا كرد اس بو ميرا ناويجم كاچ چه دبه دايكا كرد خمگينه کنگی ادبه که ده زاروکی خواه بو کره خواه هزیده مافته ده بو کچه خواه قص نده خوارنه خوشی پاری خوش بو لای خواه ده نه کچه خواه و ام بو کیش ماف دویجن مافی جنه ام بو خواه مالبات ده هی دسپیکا اواکرنا مالبات ام بو خواه جنه خواه را ماف نده ام bir dikin vaki emci genç bun. Umera mefnadın. Em mezin de bun. U disa dubara dikin şaşin mezini me, şaşin adatin me. Gelo besnine. Gelo nehati evdem bu jina kurd beje. Ez despekim malbata xwada mafê jine zêde bidim. Ez despekim ji malbata xwada dayikbûna keç bi şabûn, bi şadî بمال خود از نویجم لاوک چه بو شکر مالا خوده کچ چه بو های واخل من ام تر بدم باندشته ام نویجن ما فی جنانینه ام بخوا او ماف دسته خوا ده هل ددن ام دست بکن جزاروکی خوا ام ادابه کی باش سرکفتی بدن زاروکی خوا کو مالبات کچ به خورد به هرچی زاروکین منه بس ام او عادتین بره ام هیچی دپاریزن پرورده اوان عادت ایدا پیوستنینه ام دخوازن جواگه کی سرکفتی بس ام دست به نکن او سرکفتن جمال باتی خواده ام نویجن ما فی جناتنه اف از وقت جنگه کرد ویجم اگر از مالباتا خواده ما فی جن کچه خواه را ندم از جواکا خواه بو خواه نخوازم دبی جنا کرد دست بیکه گوهارتن عادتین ما کونر اره هلبت بره از نزانم من ولادت از جیان نکری از نزانم هلبت از باش ناسنینم بس ل اوروپا مالباتین کرد ین ولادت از ناسم از دوینم گلک داشته از گله جرا دوینم جنا کرد چه بخوا گجه خوا مافت بو تتشتانه ده بس لاوکی خورده ده و گله جرا گجه ما هزیده سرکبتی نگور لاوک لما دایک لاوک را هر تش دیرله لاوک هر تش مافی هیه بوینه بزنه به بس گجه نه از نویجم بسی نور به بس هوا که ام جواکا خواده بگورن رولا جنا کرد، کچا کرد و او گوهرتن اجداییگ دست بده به
نکوش جواب دست بده به او دایی که یکو کنگ زاروکی خواهی نویدنه برا بچاوکی بنیره و وکهف هسکرن و چه بجم او ادابا مالبات گره سینوری نسا گچ خورد او قس نبه شاشیه جرنا برا میرین کرد نخیدن جرنا میرین کرد دیباوی خواهی هیش دهیلن خواهی درد نکن گچ خواهی درد کبن کس نزنه کی جان شیر هلال درده لی دبی ام جزاروکتی وانا او هسکرن سینورا نکن ام جزاروکتی زاروکین کرد ام گره دست بکن او گوارتنن عادتین ما و جواکا ما براستی اس وک نخواش دوینم گله که ماسی ما نف جواکی ما هی عادت گریدایی مالبات گریدایی ام جاوی خواد دادن لی اگر ام یکی تید خازن یک رزید خازن او جا مالبات دست بده بن او نه سیمینارا واچه دبن او گره جا دست بیکا چه بشم او ادابا زاروکا وانتشتا چه بن ام نگارن سیمینارا و پرتوکا درخن اره هلبت بوی ین وان کردن ما یکو درنگی ما ناکام دست بکن بس اگر ام دخوازن جواکا کردی سرکفتی به او بگوهرتن یکیتی و یک رزی چه به اما البته خواهد وانتشتا دست بکن از دکارم گلک نمونه وارا بیشم هون عجیب بمینن از دوینم مالبات دا زاروکا بچوک هی نچه دبستن باشه دیزانه واکی او کرده مسلمان اتف کرده ازیدی گره چوین حتی نبه گلو اوا جواک نینه گلو اوا جدایی که کرد نینه اساجی هنه جنن کرده نزیدی یکو دویجن دوری کرده مسلمان مالباته منن نخش و تایباتی جن منه بخواست از جن ما هوا که خواه بگویرن او ادابا کود دن زاروکین خواه جه زاروکتی راست بدن بو زاروکی واجی جیانا خواه راست بردوام بکن جواکا من نخواشه براستی نخواشه و گلک که ماسکه که مزنه ملت من رخنه هزناکه اگر کسی که رخنه دکی او جرکی و ریاکتیاوی وک دوی حقره دکی مثلا بو ملت اوروپی رخنه افتشتاکی گلک ارینیه بس نف جواکا من نه تبیجی تا سوسره دکن ام نخوازن که ماسی خواه گدار کن و وانتشتا از جدایی که کرد خوازم نف ادابا زاروکی خواه گلک تشتا نگره جنا کرد بگویره و پاشه نویجه مافی جنانینه مافی ما دستی مایه ام بخواه دستی خواه دست بکی مالباتا ام بخواه مافی خواه کم دکن برا جنا کرد باش بفکره او کو مافی جناتنه جکوته برا بیر نکن او بخواه قچک شاندنه کنگی وانارا ماف ندنه نب مالباتا گوهرتن دکن اوه نیرینا منه هذه جوهر خار براستي دفي برسوي دجي تشتن قالكي خوش قوتن تخالن قالكي قرن ديار قرن نمازا ما قوتني تاش بيبنتا فيم كر قوتت بيني جنا مايا كر بنقها مالباتيا بنقها جباتيا جبر فيا كي دفي جن اللي سر روشتن راستو درست و باش به پرورده کرن دا اوکار به معلومات که درست آواب که خلا دیاری گرنگ دما تگو حتی نها مخابن جدابین دا برکه چکرا ده بله یعنی بری مدگو دیه ما پیر که ما نخواندانا نزانانا بندسن في تشتكن مخابن وقت تجي زاني واجي زاني وافتن روجام سربات شاد اخبن بهبره
کو جن ما قالك جن ما هي يكو خندبان وباورنامه بلند اللي لو قالك شوى مخابن بخدكن بارافان ما في جني مخابن اندرباسي مالا وابنا بديتي شوى او جدابين دكن نافبرا كچو كرادا او دكن نافبرا حتى فهو برادا جي مخابن خزي افتشتها امجداف بقرن وكما قوتي وامجنا خاب دسبيكي برورده بكن جبر الجن جبر دخردا قوتيا كبانيا ماليه وأباهيا مالية سيران خان ديسا قبلتا بقرن جبر برسا فمان خان كونافانية دبيجي سياسة وروشن بيرن ما حياة إيروجي برجواندي النتوي دست نشان ناكن تشبي ويستا بيتكرن كو سياسة روشنبيريا كردي برجواندين نتوي بطاريقن ولسر كار بكن سيران خان سپاس بس از بری وید خازم گوتنین تمام کم سر گوتنین گوهر خان براستی صدی صد پیرامه جبه کو مجریبه دری وان کاران کریه ام دبینن که ماسیان چاوایه مالبالتین کردان در رف چاوایه بس وقتی دبیجن مافی جنان پاراسنا مافی جنان ماف نایه کسی را ناده مرود دوی مافی خواه بپاریزه مرود خواه بگیره جبوه جی کارو خبات بخوازه انه تو کارو خبات نکی لمال دانشی آگاهیت تشتک نبی و پیشگیری کارو خبات جنان نبی و تو مافی خواه بپارزید یعنی وی چای تو برپرسیاری خواه جناگری و آدیجی پاراستنا مافی جنان خط روژه که استنگ نابه بر پاراستنا مافی کردستانی آزادیا کردستانی بلکه دبی قوتک انسان زانا انسان کو کار مافی خواه بپارزه مافی خواه یه نتویج بپارزه یکو مافی خواه یه شخصی بزانتی تو بپارزی تو ده مافی خواه یه نتویج بزانتی بپارزی تو ده ببی قوتک جبوه کامپه تو ناوی استنگ او یک قوت بیجن وقتی مافی جنانی نه هیچ کردستان خلاص نبیه مافی جنان نه استنگ که بو خلاص بنا کردستانی تایبت قوته که جبو پاراستنا مافی کردستانی ایرو ام وقتی جنین جیری جهاتی چالک دبینن پرانی اوان کرد پرورن اوا قوته که بو کردستانی نه استنگه بروی او گوتنین جبو ضعیف کرنا وی قوتیه دوی ام دیجی وی درکبن وقتی من سیاست دکر هزین سیاسیین ترکان چپین ترکان جمره دو گوتن که نها بحث کردستانی نکرد حتی ترکیه خلاص ببه پاشی امی و بفکرن یعنی تو خواستن مد بیدنگ بکن مکرنجی yani ava hartım re berdigiri parasına mafi jina parasına mafi malbate kurdane keşke iman kimdi be parasına pırsa yeksaniye civateki yeksan hartım serkefti be o serkabuna Kurdistan'e kuvveteke puaneke pozitife berve Biyamın jinin Kurt taybeti van salin davida o isal em dibinin her çarpakçı Kurdistan'ı revşçavaye pevistiya hareketa serkabuna Kurdistan'ı pevistiya van jinane dvi jin rola xabilizin despeken bir rexistinin da bir nav siyasetan da şehti bir dvi re nedin ku mesela netevbuna şahsan و آزادیا جنان استنگ ببین آنجی برانبری هفدو بیم گرد دوی امبی مسئله دا براستی زلال بین و کاری خواه بر پرسیاری خواه بزانن ماف پاراستن ماف گرتن بر پرسیاری جی دخازن تو دوی هر تشت بدلی ویه تو دوی کار بکی بر پرسیاری خواه بزانی
کو کار به مافی خو بپارێزی پارێ مافی خۆی بێت ئەو گوتی ئەو ژنێن مێ و gelek mînak hene ez jî karim bêjim ku gelek mînak hene ku îro wextê Swêdê pirsa kuştina namusê hat mînaqeşekirin li wê derê yani me dît ki gelek dayîk hene piştgirî wan bireyan kirine ku keçaxa kuştine gelek jî hene ku astengê hevalên xwe ne piştgir nabin divê em kampa ew vekin yani piştgiriya xuşkên xwe bikin piştgiriya hevdû bikin rê hevdûra vekin alîkar bibin pirsa dî min piçik bîrkirine mixwam kar bibîne bîra min belê ez ê ji te re bixwînim bibûre pirs ji min re vê de hatine û me divê ez wekû wa gotiye ez ê bibêjim li ser belê dibêje siyaset û rewşenbîrên me heta îro jî berjewendiyên netewî destnîşan nekirine çi pêwîst e ku siyaset û rewşenbîriya Kurdî berjewendiyên netewî biparêzin û li ser kar bikin Niha spas ji bo vê pirsê ew pirarî dikeve ser mesela siyasetê bes ez nêrine xweca dibêjim di vê meselê de bi rastî heta niha em Kurd an jî partiyên siyasî Kurdan gelekî giranî didin ser maslahetê partiyê xwe bedelen ku maslahetê Kurdistanê bibe maslahetê netewî bibe ber wê yekê jî heta niha eger em bi ber çav derbas bikenê yekîtiyek yekgirtinek hêj jî çareser nebûye nav siyasetên Kurdan de çima ji ber ku hemû maslahetê partiyê xwe difikirin eger wesa nefikirin tinê maslaheta netewî bifikirin maslaheta serxwebûna Kurdistanê pêşiyê eger bikin wê çaxê dê serkeftî bibin yani tiştê ku niha taybetî van salên dawî de Kurdên me karibin bikin çi şexsî bi çi siyasî bi çi partî û rêxistinî bi divê her tim berjewendiya Kurdistanê serxwebûna Kurdistanê netewî dînin pêşiya her tiştî paşê yê partiyê xwe heta em vê nekin em nikarin serkeftî bibin tiştê ku ez karim bêjim vê de zêdî dirêj nakim Anarî min ê bixweste ser vê mijarî tiştekî bigote eger zanî Guhar Xan bi Xwedê dema me hindik maye du pirs hene kurtasî tê bersiva bidî ji ber hevalê me kontrolê dibêjin nemaye helbet carên dî gelek carê dî em ê hewa dîsa bikin mêvanê xwe serçe dengê te nîne narên xwe belê pirsek heye ji bînerê me yê rêzdar Ibrahîm Hiso dibêje gelo pêşeroja zimanê Kurdî pêşketina zimanê Kurdî bi nêv şênû vegirê de ye û ev nêv ji xwe hûn zanin niha penaber biye ji hevdû başqe biye û gelekî pirsgirê diryawî de hene nemaze ew ne bi tenê hêdî Kurdî diramê ne bi Kurdî diaxivê bi çend zimanên dî bi bandora çendê miletê dû cil ser heye yan jî wê dêbavê Kurd weke dêbavê Tirka gelên Tirk Ewropa wê berxwedanê bikin heta ku karibin zimanê Kurdî biparêzin ji zarokê xwe re danî şênû hesanî fêrî vê zimanê bin Guhar Xan bi kurtasî heke dikaribî serçava ev pirsekî baş bû min ew çi dixwazî dekire te wê girêdayê bû em pir hez dikin gazî nav bikin
لیم هزناکن بخوا بیجن وارن ام افتشت بکن و ایرو اف جواکا مدا اف رخنا اف قرطة پرد و بنا بگوتا اف ویروسا کو ناف ملاتي ما تبليهاف كريا دجي هاف درخسيا او ديسا ميديا كردية ایرو هر پارتي کانالی خواه درخستيا و هر پارتی که کی پارتیا دو رخنه دکه من پر بخواسته بو اوان کانالا پروژه باش بکن پروگرام باش بکن بو زاروکی ما هسکن او پروگرام ام بیجن مالبات ادابا زاروکا مالبات اره او جی گرینگه بس ایرو سال 2021 زاروک هزدکن میدیا زاروک هزدکن نه تنی مالبات تیره وانا نگه و پر باش با اگر اوان کانالین ما دست بردن هف رو رش کرن و پروژین باش بکن بو زاروکین ما بو هسکرین وانا پروردی از زمان کردی به بو هر پرزگریکین کردی من پر بخواسته کانالین نو نتاوی هبان نگو کانالین پارتی هبان مثلا کانالین آلمان از دوینم جرنه ها سودی دکم از دوینم دیباتین وانا چه دبن یه سیاست مداره بو همی ملت بوینه او دجیبونا وانا جکوده بو ملت بخوا ناس به او دادگاه به بو وان شاشین سیاست مداره بس ایرو یا ما پر تبلیه هبه کانالی ما هرکی تنه پسنه خواده ده خواه پسنه ده پارچه دونجی رشتکه اف شرمه بومن اواد بجه کو ام چقاسی پجده مایینه ام چقاسی دورن سرکفتن سیاست مدارن دولتین مزن و ام دخوازن ام پرزگریکا پروردیا زمان کردید بیجن بس جکو دست بکن تنه مالبات او زاروک نکاره زمان خواهی درکبه خواتین مزن لازمن ایرو تایباتی دیاسپوری دا از بو آلمانیا بیجم هر بجاره دا کومالین کردی هنه گلوان کومالا دا بو زاروکا چه دکن وان کومالی ما ایرو بو تازی مرین من بو نظام هر تشتی بس نه بو زاروکین من ام نویجن جواکا موسیه ام بیر دکن وکی زاروکین ما پاشا روژن منه و اگر ام دخوازن راستی اف زاروک دیاسپوری دا زاروکا که کرد مزن به هرچی قاجی او زمان ماین فیر به او نه پرزگری که زاروک چقدر زمان بزن به خواندن زیده به او سرکفتن نه او که ماسینینه بس کردبونه وی تک به زمان کردی با خواه او نه کردبونه او زاروک گره بزن به کردبون هر رنگی و چیه او هست که و او جمعه مزن نگریده ام جکوماله بچوک دست بکن و میدیا کردی ام بو زاروکا پروژه باشا بکن و بس ام گازنا بکن ام دست بکن کارین باش رومد بو سرکفتنا جواکا ما بکن بو سرکفتنا زاروکین ما و بس ام تنه دوباره بکن شاشین بره دبی ام خواه بدن گوهرتن جواکا خواه اگر ام دویجن جواکا کی سرکفتی ام دست بکن خواه بگویر که ماسیمه سد مخابن که ماسیمه پرن ام گنادن زاروکی خواه بگو افرزی ویو گریدایا رزدار مروان برکات بجی گلو ام دکار مخاب بگوهرن اری بله مروان بگا برسبابه جبدا و که سیران خانی جبه وید کاره برسبابه تشیرده بگو گلو ام دکار مخاب بگوهرن اری از بیجم بچه ام دست بکن
زواجین زاروکی خوا بگویرن ام دست بکن او عادتین که نار یکو زرار دادن ام دست بکن زواج جیان دست بده بج زواج زاروک باشه زاروک چه دبن جواک دست بده بج مربات وارن ام خوا بگویرن وارن بس ام با عادت گوره عادت زاروکی خوا بزوجنن ام بیلن زاروکی خوا خوشیده دست بکن جیان خوا مالباته کی سخلام کو هسکرن و ریسایه جواکه کی باشا واده به کو هرتن ام جور دست بکن سيرا خان بجم تجي تبيت بأخذي أم تكارن خبو جهرن بتيجي بجت شما وبرسبا خبو واجد elbet karın kobu guharın meve guharandın nici navan 20 salanda 30 salanda medit yani endamı me yenku beri hatibun ne karbun bahse kursin civaki bahse kursin malakwa biken anji ser nehoşin laçı kwa bahs biken pişti gelek semineru konferansu kursen perverde medit ki avana dest petken xodguharinin ev semineran deden ev dikevin münakaşan demek eğer muru bu xazı murut karı xodguharini gotune ke yadbeje eğer dile muru bu xazı murut karı ard hlavise serpe ya her tiş gor dil u baveriye eğer baveriya muru parasına mafe insanan parasına mafe jinan o parasına mafe Kurdistan'ı hebi murukar xabugaharne murukar revşan mala xabugaharine sistema ev valatin Avrupa'yı ko em dijin em jwan gelek şey ko em karın jwan fer bibin mesela demokrasiya malbate mesela pırsa yeksani malbate fark cudahiya nabera keçi kurdan raken hem zarukin mene bevek insan bçavi insan binerin eğer envantişten fer bibin vana bil mala khoda bijinin emi bu karbin civata khoj bu guharinin yani guharandın qat ne vakti ve heye ne emre ve heye vakti te gotin muru her saniye her dakika feritişteki dibi murut kar eğer bu xazı ve karılı jiyana khoda bir de jiyandın mesela em projeke mehebullu bu Kurdistan'ı em çarma mustajvederi çunlu Kurdistan'a başvur ve deri me kurs vekir bu jinanlı Süleymaniye hevleri se meh neziki sadi biz jin beşdari van kursen mehbun pişti ve merin van hatın jmera spas kirin gotun pişti ev beşdari van kursan buyne ceref şamala me guhariye demek ki bu eğer bu xazı muru bide muru bu guharne karı bike kat astengne eğer ali karit xazın em hazırın jinin aktif jinin salavan yek nabejin avada em hazırın le her valatı yek çen hepane ali karbibin hem keşe ve pırsan çareser biken هون هر هبن سيران خان قالك باشا برستي قالك فرس بيننا وهاتنا ليه مديتن أفرس هر دو خانم ما هيجا برسبا ودانا جبر ولا مشوانا كرن ودما مجي إنما يا أم قال لك كيف خوشن كون بينا ميفاني ما وهلبت بشروي بديسا هنا ببن ميفاني ما ولسان مجارن ديج برباش مرا بينا ما هيجا ريكرنا قوتيه والله تقاج باتا وخوشة وأبخان ميدلان وأم وقر كي سر بلندر كو جنين ما فيك أفكار كرنا وحتى يكي قوتيه براسي دما تشقى تجناتي ني دكي ميباني خوا أم مير أم مش فاهم كي شرب دكن أم بجد شوا أم نوا تواجير وجهاتي نبلي رجي تجيك قلنا داويش هردو كارايا فرمبكن قلنا داويش ولا كان شبيجن منيتني بقوتا بس ام بيجن شرمك جواكا ما كيما سما بزنبه دبيم دست بکن که ماسی خوا بدن که بلند بیجن بو راست سر راست کرن به سروان که ماسی سپاس بو برنامه و سپاس بو تماشاوان ما بو رزداری وان بهر هذه سپاس خوش و
بله جی سپاس دکم براستی پروگرامی که گلک باش بود سپاس جبوته جبو حوالندی یه اداره دکه یه بیشتر آنجی پرسیمانی هجا از گلک خوشم از جنین هجا ناس دکم خو گلک به قوت دبینم وقتی جنین دبینم امی از بارم امی گلک کاریم باش بکن به هواج بو کردستان سر بکن بله امی جی بهوینا سپاس دیسا سپاسیا هاتنا ودکم ام گلی کی خوشن بینرن هجا و دلال بفي آواي خلقا ما بداويهات ام سپاسیا هو حمية دكن سپاسیا ميباني خود دكن وام سپاسيين طيبات جهرد وهبالي خوي هجا رزدار عبد الباقي حسيني وخرفيق علي ويجي دكن جبر او سر كنترولي بمرنا واقول لك زحمتيه جبر ما تبين وبخاطري وبميلان خشيده ورا وخربن